Maxaka mina ni kombela favor before hi vona video leyi. A hi click like ivi hi click subscribe hi bazela hi xitlokwana. Let's go. A hi endleni. Like, subscribe ivi hi bazela hi xitlokwana. Danke. Let's go. Papa Rhulani na ngwenya liya ta ha ri swin'we to ka ti nga ha vuxaka bya vona byo ka byi nga ri kahle ngopfu na Philani ngwenya leyo ka Philani wa vona u ta vona tsakisa ka live ka Facebook hi chava Philani mi n'wi byela tilata khida na tihlampfi letikulu ti switanyana swa Facebook ka tilata mi nga sunguli ya Philani phela Philani a wu chava hi u dele switanyana swa ka Facebook xi ta pfuka mundzuku xi fika xi endla live xi ku ni mi vonini ka yena wena doctor hambi ri wena doctor na wena n'wana mani mangeni thambi mara sweswi a xa ha hlamuli u na xo ka Facebook i na vona lexi nga post ni voni xave 1 series tsana price 340 tawa mali ya papa Rhulani xa khoma dama xi khoma betway mo xi khoma ku penga mali ya papa mi record mi ya ngi byela ku hi ti mali ya papa Rhulani sabri aka xewla xikindi xa ka makha xi tsali namuntlha ka Facebook xi ri a xa ha ri busy swa tigigi xona xi busy betway ani papa Rhulani a va ha rambuwela na a swi kota va biza nga rambuwela papa va rambiwe na sweswi la Pitori xama kasi mi yo kuma position mo va defend mo va manager papa Rhulani na mini manager ka n'wamunhu wata wana papa Rhulani hi nyama u n'wi tiva mihisa loyi ni n'wi manager man luwa wa risungulera ra mutakaro wa ri tivi dama ndiya na n'wi vona liya leri duela kasi ndleleni laha hi xama lomu kha manager ni kwala controller swa timali ni lava na tigig mara ma swi ta mi ta ti heleni 100 meter vun'we swi swi endlaka se hi nga hanyi n'wana botela swi rhongo ngopfu u nge fiki munhu kuma munhu a kha a kuma mara loko u ya kikini ka 5000 wo teka mali muni manager hi byeli xama loko i kha i charger phela wo papa Rhulani vo ma charger vo ma 30,000 wona mi teka mi ta famba ene mi teka mali ya swipeko hi mfumo ya switsoniwa swi rhongo ngopfu leswi hi xama swi endlile ya papa Rhulani ni nga ta teka okay ya mutakadzi yona ku famba yina vo n'wi masa mati enricher hi xilungu hawo guys yin'wana bote n'wana madalatwana ledyiya mina na dona ledyiya dada vanhu va mutakano loko ti kuma gigi ni nge vuli ku dyi i mali muni mara sweswi nyana i December data hi byeli percentage ku i teka mali muni laha teka mali yitsongo ni teka 5%. lexama we i tshame manager munhu kumbe wo sungula ku manager munhu a wo sungula loyi wa mharu kasi diesel ya jamba damba vakhegulu musi hi manikiniki na damba vakhegulu lava ti manager musi phela ni manager vanhu vanharhu sweswi se papa Rhulani xi zondzeriwa leswaku interview liya xi nga vula xi fika xi ku a titwa manager va ku u na vusati nyana mara xo ka xi nga ri kahle xisa lexiya mara mi ti vutise wa ta siku leriya vayisa lava va kha va xava a va xava yini a va xava ni swi tika va nghene ka ro a va kha va xava yini laha n'wina a va ri ka makhamba ni va landzelela 2 minutes ni ka ti kahle tileti leti ta penga tileti a ti kahle ni miyelini wa vona loko munhu a kha fambela hi le ku ti ku hila xona o ni ku hoxe xihlanyo tileti xa penga tileti lexi a hi qambi lexiya swi fana na leswi a va kha va endla boti majuli va ku i nqambi boti majuli a va nge va futa xisa lexi a xi na vu bad company nya hi xihi
xi nga ku tlhava u tshama u va kusuhana xo a ni tivi mina ni xi vonele kule nyana voko ra xisa leri ra mi ri langute manikiniki a ni ku byeli xitori a ni ku byeli xitori lexiya xi nga ku tlhava lexiya